Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ukertong ke BJP na Nongstoin constituency uba Diosstarnes jendiang ulama ham balada ke BJP kan wan haka bor kan rat dingkong ya ke kam Bamsap balada ke BJP kan wan haka bor kan ai zero tolerance ya ke Bamsap nado na kishnong hadu secretariat ya gane na kaliang jong une ukertong ke BJP ula penpau bat keren haka rensanya lap election haka sngineng kong jong ke tayo ya ke bala penlong hakmat yo Nongstoin da ke jing penyat ke dormar shnong new Nongstoin ke badairu ke bentar ke bahenreu kat kum ke program haga tega rensan yalap election. Kontrekam la kadai haga terusem la kadai hagilu ki bentaru kampam hagarap karyang ni ki paipa iduna ma hagarap karyang hagini ki thai ki jongi na laga phipishane yangi ni pular ki paipa paya ka PM kisan tawangi ai manta ni char ni pen kiuno prahajar lama bihai ni ko ikular pi lama pi kipai pa kinora kibondan ni tora ko biang lama pi simwai pergi dong dibriu ni ai ke jingera lai hajar sisnyam ikular lama pi kipai pa ba kinora mentang kejala kami kiom atau kejala apa tunapam lani kami kerja from 40% to food surplus. Kemudian pernah kajing permi itu napam, dilapan permi di bam, di bam kijungi, angin kumpani kerja-kerjang, kenang makan kapam. Angin security ya pi, kinong tray sorkar, kibatray kam sorkar, hangga sewan pay commission. Ikut cemuru, penikular api kipai ba, tetapi ai kajing tersan yang ni wanra, yakir kam tray kam, Chongki Central Office hagi isan di Chongki. Lagalai irisan, lagalai umpang nanti, mentah dibuat berpoi hamak lagi teringin di Chongki. Mereka bangin tahu yang anti corruption headline hagi WhatsApp mobile Chongki. Kenang mengadap gino ki kenat terekam. Kibapai sebik mereka kifil. Hidai ban muncul lembagi WhatsApp Chongki hakani kehalan jongi kepo jongi lelengkan kepo ikut cimuru habi kipai ba bagi keluar kemar Chongki kipai ba pangirwan rai sinsar kadal kabakui kabasuba kababiak kajing keng kajing dia nado nasional na tau satu sekretariat satu assembly ikulah habi kipai ba tetapi ai divisionnya ini ni penskam pani ai kecing suk cingkeman kamtom pangin penbaik yang purusam lembah kakum besong ai kamtom yang kam kewete pakini border interstate dan international state ada parti BJP kan mana bor kalau perbuatan kami ke bangsa good governance. Maka BJP kawan hangapon, inai zero tolerance sila bangsa. Nado nasional, hado ang sekretariat, hado ang gubernur Ispaman. Jadi kita kalian BJP, kalau pulang, happy kipai ba, bantau ika special task force, hakaji alam jong ritial Supreme Court, ban investigate, jadi kampam sah. Parkoi, lagle hinung itnat sarkar, hamne henang stonju, Lada, kino itnat sarkar, kiparon kampang kelas sipiaru, nihapan kli mentang, ladang ikan nagapon. Persan, hagan election banwan, bagi persan mancit kamaino, bagi ngailat di BJP, namar mengenai kasarkar. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya.
5 commitments na kaseng Congress na kabenta ka 5-star Meghalaya. Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinongra. Anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinongra ha ka jilla lingba kajing pen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urempang Shan ya ka sap jong pi haki artli kisentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.